nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amen. Señor sea con vosotros. E con vos spirito. Letare, legra vosso nang aqui presente. Comparti din Dios su alegria, su ja domingo letare. Abo ko ta sige nos via livestream, siya na Holanda, Antillas of Aruba. Abo sa ng tour aqui presente, cor God's generation, nos por alegranos mes, con nos apasamitar di Quaresma. E e color binha di Quaresma, ta cambia su mes awe na e color ros. E esplendor di Pasco grandi, ta musta su señal awe de e color ros. Palabra di bombini tabay na Pastor Jansen, e natur servidora di misa aqui. Kulabay hasi sacrificio di misa e yudanos de liturgia. E yuko tawata perdi a llega Casbeck. A nos, que después de algún luna nang, que no por a celebrar con otro, ave nos tamescos que eu perdi, que a llega Casbeck. Y manera que ela llega tawata tini fiesta. Awe nos fiesta, ta mais grande ainda. Ya que nos celebrar nos 13 anos de existência aqui na Tilburg. Pero, láganos que da arriba é já domingo letare aqui. Pensei, mita de uma palavra agora na Pastor Jansen, pasigi ko e fiesta de Awe. Fiesta onde Deus está dando nossa palavra para suyunang no vai perder. Romana láganos confessarnos pecana, para nós por celebrar na maneira digna o mistério tão sagrado de nossa fé. Vita confessar a Deus Todo-Poderoso e delante de tua aqui presente, com minha peca mais tanto, para pensamento de palavra, para lo que me hace e aqui desejase, para mi culpa, para mi gran culpa, que se me toca la Virgen María, tu ángel santo, y vos vida humana, reza para Señor nos Dios. Para Dios Todopoderoso, para mostrarnos su misericordia, perdonarnos pecados y líbranos na vida eterna. Amén.
Laten ons rusten. Goede God, we hebben gezondigd, we zijn verlamd en niet bij macht uit eigen kracht weer op te staan. Wie immers kan verzoenen dan Gij alleen? Zie neer op ons geloof. Wees voor ons een barmhartige Vader, omwille van uw Zoon, die de vergiffenis van alle zonden, Jezus Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God tot in de eeuwen der eeuwen. Primera lectura. Señor, avisa a Josué, ave mi aquita vergüenza for di boso pa lo que Egipto ahasi. Durante que Israelita nang tabating ng campamento na Gilgal den e sabana nang di Jericho, nang a celebrar fiesta di Pascu. Exactamente riba e dia nang a celebrar fiesta di Pascu a noite riba e di 14 dia di luna. Manise di fiesta di Pascu, exactamente riba e dia nang a come lo que e país estaba a produzir. Nang a come pan sin zuurdeeg e trigo tota. For di e siguiente dia, mana no a caimas. E aña nang a come lo que e país Canaán a producir. Palabra de Dios. Nos alabamos, Señor. Die dos lectura. Tasaka voor die 2 Corintios. Romanan. Gente que está único Cristo, está una creación nueva. E cosas de antes a pasabay. Y lo que está nuevo a llega. Tur es aquí, Dios está así. Y la reconciliarnos con él por medio de Cristo y a darnos encargo para anunciar la reconciliación. El mensaje de reconciliación será que Dios ha reconciliado el mundo con él, mes por medio de Cristo, sin tomar picar de gente en la cuenta. Anto ela confia-nos com o mensaje de reconciliação. Pensei, ata-nos aqui, como representante de Cristo. Deus mesmo está usando-nos para fazer sua apelação na gente. Nós está rogando em nome de Cristo, laga Deus reconciliar-vos com Ele. Palavra de Deus.
Señor sea con vosotros. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a vos, Señor. Då cobrador de belasting y otro pecador estaba también cerca de Jesús para escuchar su palabra. Ma i fariseerna i doktorna de lei estaba murmura i bisa. E hom aqui ta recebi pecadorna e eta come junto con ang tambe. E ora Jesus racconta la seguente parabola. Tava tinguntato con dos uomini. E io di maschi abisse, dunami e parti di proprietà che toccami. E tata a parte e propriedad entre dos una. No mucho tiempo después, yo de Mashikia by un terra leo, cultur loca e tabating, caminda ela despedi turcos hibando un vida parotin. Ora ela queda plan bari, hamba grande a cominciare reina del paese e tambe tabata passa necessidade. E la duelo ronte dia e la drenta servizio cerca undi abitanti di paese cua mande conuco by quido poco. E tabating masek gana di jena subarica cue gascanang cue poco nang tabata come. Ma niente no tabata dune nada. E ora e la binina su mes i visa, hopi tra dode mitata tin cominda na abbondanza. Anto ami tamori di hamba aki. Mita bai cerca mitata, e mita bise, tata, ma peca contra Dios e contra bo. Minuta digno mas di taboju. Trattami in maniera undi bo trahadona. E davanti bai cerca sutata amire tabini jaleo. E la hagna duele di ce. E tata accorre bai cerca ce, brasse e sonche. E io avvisa sutata, tata, ma peca contra Dios e contra bo. Minuta digno mas di ta boju. Ma e tata avvisa su crianam. Hasili tre semanta di mas bonita e bistie, pone un renci na su dede e sapato na su pia. Busca un bise gorda. Ma te ilage nos come e celebre. Pa sobre iudimi a chi tabata morto, e avore tabiba a trobe, e tabata perdi e avor a hanje bec. E fiesta a cominciare. Pero, e io maior tabata den conuco ainda, e ora ela llega cerca di casa e la tende music e balliamento. E la chiama undi e crianan e appuntre, da kiko tabata sode, e cria a conteste, bo rumang homba a bine bec, e botata alaga mata e bise gorda, pa sopra e la handia na su sano e salvo bec. E ora e rumang maio arabia. E a ninga di bai padeng. Sutata a bini pa fo bing roche pa e drenta. E la contesta sutata. Tende un cosa aqui. Mia servibo pa hopi ania. Nunca mino a desobedecer nenhum ordo di bo. Ma ni un shubato shiki po no a llega di dunami pa mi celebrar come amigo não. Ma ora è iudi bo qua malgasta bo position nan como hedi bida e abini bec bo alaga mata e bise gorda e tata abise.
Miju, abo sempre ta cerca me. I tuo loche mi ting ta di bo. Ta bon pa celebrar. I bira contento. Pa sobre romang di bo aqui tabata morto. I avor et a bibo a trobe. E tabata perdi. I avor a hanje. Palabra di Señor. Agnos sintan rato romano. Differente luna minor a leza e minor a papia papimento. E avò Dios a pensionami con evangelio hopilato. Cu palabra non minor sa exactamente di undanang tabini. I minor sa si appone e attenzione na e momento cu il mester. Pasover mi sa con a papimento è difficile si bota bisa un palabra un tiki anders dan normal. Ma romanissima, avenos attende evangelio di amor intenso. Amor intenso entre Jonan in Amajona, specialmente un tata isu dosiu. Et a duro pa un tata si undi so Jonan tabisa eigenlijk denk bokara pa mi bota mori. Pa mi bonota existi dunami e kos wie ting die reetsjoepé. Geef mij mijn erfenis, wat ik zou krijgen als je dood bent. Grover is het niet mogelijk. Maar stranje weet dat, hoe tata tahasie. Hij stuurt die zoon niet weg, maar hij verdeelt zijn rijkdom en geeft het aan die twee zonen. En we weten alle het verhaal. De een gaat ermee aan de haal, geniet van het leven, denkt dat hij vrienden heeft, maar komt erachter dat geld niet gelukkig en ook met geld maak je geen vrienden. Want die vriendschap is direct ten einde wanneer het geld er niet meer is. En ze zullen je niet helpen als je in nood bent. En dat zien we vandaag in het evangelie. Helemaal alleen. Ver weg van zijn familie, maar ook ver weg van zijn eigen volk. Want een Jood, die gaat echt niet bij de varkens zitten. En die eet geen varkens. Dat is een onrein dier voor een gelovige Jood. Dus de eigenaar van die varkens is zelfs geen Jood meer. Zo ver is hij afgezakt. Zo ver is hij gekomen. Van een rijke mens met vele vrienden tot een arme sloeber in de modder. De oude broer, leeft op de boerderij, werkt hard en heeft alles wat hij nodig heeft. Maar beide komen in een existentiële crisis. Gedreven door de honger komt hij tot inzicht. Komt hij als het ware tot bekering, tot het besef, wat heb ik gedaan? Wat heb ik eigenlijk gedaan door weg te gaan? En hij ziet in, ik moet terug, want anders leef ik niet meer. Maar zoon zijn, dat kan ik niet meer. Dat heb ik verspeeld, dat heb ik vergooid door mijn zondigheid. En als een rouwmoedige picado gaat hij terug, te voet, om uiteindelijk de berg op te gaan, met de blik naar beneden, blik van schaamte. En hij had niet in de gaten wat om hem heen gebeurde, dat de wereld openging
ook voor hem zou opengaan. De pijn van het verdriet over zijn handelen verdween als sneeuw voor de zon op het moment dat zijn eigen vader hem omarmde, hem kuste, hem liet voelen, wat je ook gedaan hebt, ik hou van jou. Dat is de intense liefde tussen een vader en een zoon. Ook al moest die liefde zichtbaar worden op zo'n vreselijke wijze, pijn aan beide kanten. Maar door die armen om hem heen kwam hij weer tot het besef wie hij was. De zoon van zijn vader. En natuurlijk de ander reageert en kijkt alleen naar wat hij gedaan heeft. Maar staat niet stil bij de vergevende liefde van God. Oordelen ook wij niet soms vaak over anderen, zonder te bedenken dat God meer weet dan wij? God kijkt verder dan de horizon. God kijkt achter dat gezicht. Je kunt een mens voor de kop kijken, maar niet erin, zeggen wij. God kijkt daarin. En daarop mogen wij vertrouwen. En met die hoop en dat verlangen vieren wij vandaag dan ook de 4e zondag van de Advent. En vandaar ook het troost. Er is geen kind geboren, God beware mij. Maar het is het teken van het licht van Pasen. Komt door het paas van de vaste tijd. En vandaag zijn we na enkele maanden niet samengekomen te zijn. Begint het licht weer te schijnen. Het valt weer binnen. We kunnen weer ongedwongen met elkaar de vrede wensen. Want het leven is terug. Het leven na 2 jaar, bijna als het ware in quarantaine. Je zag elkaar op 1,5 meter. Nu zijn we weer terug bij het leven. En beginnen jullie ook als commission weer aan een nieuwe periode. 13 jaar ligt achter ons. We zien allen nog jong uit. Je ziet de jaren niet op onze gezichten. Ja, behalve bij sommigen. Maar uiteindelijk gaan we gewoon verder om God te dienen. En nu moet ik ophouden, want anders is mijn stem ertussenuit. Romanos sima laganas lantapara pa expressanos fe. Mitacere denk Dios. Todo-Poderoso, Criador de cielo y de tierra, Jesucristo su único y uno Señor, toda cosa y e la subina al cielo, vitacitana matrice di Dio stata Todo-Poderoso, cielo vini pa usla vivo e mortona, mi da chiede di Spirito Santo, Iglesia Santo Cattolico, comunione di Santo, perdono di peccato, resurrezione di carne, E vida eterna. Amen. Laganos reza. Hoje tarde, nossa reza para nós defuntos, que abai nos dilante, que estava tarde nos comissão, nanta Budi Martes, Ling Martes, Rani Cecília e Ilona Weber. Senhor, dona na alma sossego eterno e luz eterno para sossegar na paz, para sossegar na paz. Também nós reza para Ivan Riquena, Glória Gonzalez, Orsini Gonzalez, Sherman Carolina, Hendrik Trump e para tur alma nan dem purgatório. Também para Zuster Clarina,
para do Rederstad e Chepe Rederstad, recordando 13 anos de não falecimento. Também nós da reza para Rosa Yanga ano de seu falecimento, com sua Yuna e neto Nanta Lagahasi. Também para defunto Trina. Ó Senhor, nós pedimos, escucha-nos. na primeiro lugar, me quero agradecer Tata e a me danke para assar de guia nos comissão de missa na Tilburg, que awe nos para cumprir a bonita idade de 13 anos. Tata sigue guia nos, llena nos com graça, mais sabedoria, para assim nos por seguir brinda nos comunidade, com bonita palavra nan. Oh Senhor, também danke de coração para pastor Jansen, que a carga conosco 13 anos largo. Dune força para assim e por seguir hope anos mais junto conosco. Oh Senhor, nós estaremos também para todos que a cumprir anos, awe e el luna aqui, para nós romano Marcela Marcha, que está cumprir bonita idade dia 30 de agosto para o Senhor, buta suman sanador a Marcela para pronto estar junto conosco back. Oh Senhor, também nós estaremos para Dorothy Kelly, que a cumprir anos, dia 1 de abril, que vai cumprir anos dia 1 de abril, para o Senhor seguir drama bendição ribaje ricamente. Oh Senhor, também nós estaremos para Salomé Crosendey, que está cumprir anos dia 22 de abril. Nós estaremos também a tarde para Annie, Josefa, Norman e Roland, que a cumprir anos. Para o Senhor seguir drama llena com sua bendição. Oh Senhor, Tata Santo, a tarde me quero pedir para aliviar dolor e turnos enfermos que estão na casa, hospital e na casa de cuido. Especialmente para Joannick Joaquim, Tyrell Pantefleck, Stanley Van Eyten, Marcela Marcha, Fanici Mercera, Olivia Maduro, Reggie Peters, Evanela Leonora, para uma pessoa que vai fazer uma operação para turcos para vai bom e dia é. Também para Helen Mercera. O Senhor, proteja-nos com bom mão poderoso, que está implorar boa misericórdia, esse alívio e consuelo de na vida, assim não logra dia boa felicidade, que está dona para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Senhor, Ergens resta del momento di silenzio per nos mes intentionen. E sa che nostra pedibo, per medio di Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Romane sima nostra per preparare altar, e nostra sigue que cantica, e também que collect.
Romana la nostra con il sacrificio, porta agradabile a Dio Stata Todopoderoso. Señor, por el humano sacrificio, alabanza y gloria a su majestad, por su vida y a su santa iglesia. Heer onze God, dit brood en deze beker wilt gij vervullen met uw geest, tot het lichaam voor ons gebroken en het bloed vergoten voor onze zonden. Geef ons oog voor uw barmhartigheid, want gij zijt eindeloos goed en steeds bereid ons te vergeven door Christus onze Heer. Señor sea con vosotros, alza voce corazón. Láganos agradecidos, Señor, nos Dios. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt gewild dat wij dank betuigen door onszelf te versterven. Zo behoedt gij ons zondaars voor overmoed en eigenwaan. En doordat wij het voedsel broederlijk delen met hen die honger hebben, maakt gij ons tot navolgers van uw mildheid. Daarom verheerlijken wij u met de menigte van engelen die niemand tellen kan. En zingen u het loflied toe. Embadat, Señor, ta santo bota, e que tu rason, en ter creação, qua sali for de bomang, ta lababo, pa sobra pa medio di boiu, no Señor Gesù Cristo, e per forza di Spirito Santo, bota una tua creatura vida, e bota sanctificat tucos. Nossa glorificabo, pa sobra continuamente, bota reunir un pueblo pa bomes, Asina, che foi caminda solo tassali, te caminda et adrenta, nang te ofreceda bo maestat, un'ofrenda sin mancha. Tape se, Señor, nostro cabo, humildemente, consacra e ofrenda nang aqui, que nos a apartar pa bo. Sanctifica nang pa bo Spiritu Santo, panang biracopa e sangue di boiu Gesù Cristo, qua manda nos celebrar il misterio nang aqui. Pa sopra e a noche con nang trazione e mes a cohe pang, agradeciendo el alababo, e la chibra e pang, e a donare na sua disciple nang bisando, Toma, posso tu come, pa sopra e sacchi, tami curpa, culo ta entrega pa bosso. Et a Dios, et a Señor, et la lampa Todo dia me
et tu legna professa, coeso Cristo ta Señor. De mesma maneira, después de cena, ela coge el cáliz agradeciendo, ela volve al babo, e adonena su discípulos guisando. Toma, vos tu bebe, dice, va sopra e sacita il cáliz di mi sangue, sangue di alianza nuovo e eterno, colota drama pa vos e pa hopi hende, pa pardon di picca. Hace sacchi, pa che raccorda, ribami. Láganos professar il mistério di nostra fé. Da per bontate ricordando il soffrimento che Boiua passa per nostra salvazione e anche sua resurrezione admirabile il suo subimento nel cielo, sperando alla vez su bonita gloriosa na fin di tempo, nos ofrecemos il sacrificio vivo e santo a chi come prueba di nostra gratitudine. Nos alabamos, nos bendicionamos y nos agradecemos. Tira bobista ribe offrenda di Boiu, cupa su morte restablece nos den boa amistad. Lage su corpo e sangue fortalece nos, pa sina nos porta in di su Spirito Santo e forma un corpo e una spiritu den Cristo. Ma remes pohase nos biren offrenda permanente pabo, pa nos pohanja parte na bo herencia, junto con bo escogido na primer lugar con la Virgen Maria, Mamma di Dios, con bo apostol e martir e tuo otro santo. Panang intercession nos da conta di hanja sempre bo danza. Nos supplicabo, Señor, para el sacrificio que reconcilia nos con vos también trece paz y salvación para el entero mundo. Consolida fe y amor de vos iglesia durante su pasaje del mundo. Cuídanos, Papa Francesco, nos obispo Gerardes, colegio de obispo, entero clero y entero pueblo. Kubo agana. Scusa orazione di famiglia, kubo chiara trece junto aquí, den bo presencia. Tata misericordioso hala benignamente cercabo, tuo boiunang, con na unda conang tabiba. Toma den bo regno nos romano defunto, specialmente Sir Clarina di Aruba. Tu es nanco abai for di nos e a morì den bo amistad. Nos spera che aia den bo regno, tu untu nos pogosa eternamente di plenitude di bo gloria, per medio di Cristo nos Signor, den kende botaduna mundo generosamente tuo loche tabom. Per medio di ce, untu con den ce, na bo Dios stata todopoderoso, den unità di Spirito Santo, tuo onore e gloria, tanto siglo di siglo non. Unid den mesum Spiritu nos poresa con confianza orazione, con nos recebi di nos divino Salvador.
nascero, o nombre sea santificado. Reino, venida nos, o voluntad sea así en la tierra como en el cielo. Danos saber nos pan y cada día, y perdónanos nos debemos con nuestra perdona, y no la hagas caer en tentación, mas líbranos de malo. Líbranos de tu mal, Señor, y dónanos paz en el día de aquí. Ayúdanos que por misericordia para nos quedar siempre libre de pecado y proteger contra tu tribulación. Mientras nos va la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Pasó de vos el reino, tu poder y gloria en eternidad. Señor Jesucristo, por sabor apóstolo, mi talaga vosso paz, mi ta duna vosso. No mira nos picanan, sino fe de vos iglesia. Cumpli con vos palabra y duna-nos vos paz y unidad completo. A vos que la Biblia reina dentro del siglo de siglo. Amén. Paz del Señor sea siempre con vos. Y con vos, Espíritu. Como hermano de Cristo, láganos desear de otra manera, paz.
Dichoso es non que te convidan a cena di Señor. Ata el amche di Dios que te quita pica di mundo. Señor mino ta digno, abo vini cercami, ma papia un palabra, ilumita cura. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, me te estimaba riba turcos y me te desea de recibir de mi alma. Me no puedo recibir de Santa Hostia, pero dentro de mi corazón de una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Lagami brasabo, correnter mi alma y marami nabo, cultur mi deseo, no lagami nunca separar for de vos. Amén.
Láganos reza. God onze Vader, wij danken u voor het levende brood en de heilzame beker, de overvloed van uw barmhartigheid. Geef ons uw heilige geest, opdat wij in uw naam en om uwentwil op onze beurt aan anderen vergeven, door Christus onze Heer. Romana, may algum participasyon. Ave nos escucha y celebra que eu perdi a llega Casbeck. A nós aqui presente está contento que nós a llega Casbeck e que ave nos pode celebrar 13 anos que nós temos a comunidade espiritual aqui, onde nós sentimos na casa. PC. Depois de bendição, nós invitamos a tour aqui presente para seguir festa conosco. Den koffiekamer nós temos brinda e nós está bom preparar para celebrar também o dia de hoje. Dia Páscoa Grande, 17 de abril, Comissão de Delft está celebrando 5 anos de existência e também está presente ave com a celebração dos mais danke que você vem para a festa conosco ave. Já tem. Anto nos próximo misa mês, lota já domingo, dia 24 de abril, para 3 horas aqui na misa. E já domingo aqui, tá já domingo misericordioso, e a clausura de oitavo de Páscoa Grande. Nós celebramos a festa aqui com atenção de cosecha. E Mansoro me pedi Alba para dar uma explicação. Para isso, quando seguimos via livestream, você pode fazer uma donação na nossa missa via a bankrekening, que vai aparecer depois de missa arriba a vossa pantalla. Danke na vossa natura, que tawata ave cerca nós. Ave nos danki, lo tabay ta na outra forma e lo tabay opi outro também de boso horeia. Pa sobra danki especial, tabay pa esnang ku pa 13 anos largo sa ditraha, pensa, organizar, hasi donasyon, of assistir na nos misa aqui na Tilburg. Patul ko ajuda e ainda ta sigi ajuda e ko ta ser disponível,
payuda pa e komunidad a kita, komunidad spiritual pa itur, na nos mesinar na akiliba altar, lektor ng, pastor ng, kor ng ikolektant ng, turhende ng ku ayuda, zorg pa conseja, ipating costandushi sempre después de misa, nos chiedono ng bosot ng tour un fuerte applauso. Anto tapesei tame e benediction ave lo tavai hopi differente, pa sobra ultimo luna ng hopi hende ahasi aya, e tambe a la vez, gestes aya celebrando e misa ave, mita llama e commission di Tilburg, pa bini di lante, sita possible? Ja? Anto pastor lo bay duna, menusya dame? Pastor lo bay duna boso ng benediction special, il spes patur, oto hine ng awe aki na misa. Masya danke, pastor. Anto mi pedi Alba per una spiegazione over di prossimo misa e di fecha di cosecha. Maneira você não tu acaba o voluntário presente na maneira você não tu acaba com tour a luna de abril e último já domingo de luna de abril nós temos costumado dia de cosecha que nós está celebrar em conexão com para chamar Deus danke para a bonita cosecha que nós está recebendo antias ABC que nós está recebendo a cosecha do ano. Anto aqui na nossa celebre para anos não acaba, anto tu é tawaro bom menino, tu é tawaro invitar, anto é não tem campanha de folclore, não traje de folclore, se tá sendo bom, por vestir bem com ele, já nós podemos celebrar junto. Dia 24 de abril, é tá cair aí aqui. Bom, tu é tá bom menino para vir celebrar junto conosco. Danke de antemano, bom semana, bom hora de caminho. Humana Sima, mi não tem nada mais de visa, solamente bendição de Deus ma va arriba vosso,
Por sopra mi mesta baina un certo Luca. Señor sea cuboso, Maradioso de poderoso benedictionaboso tu alla nominitata di Dio e di Spirito Santo. Amen. Bosa ba napa. Maestro.
Amen.